Hai teman-teman, ketemu lagi sama Akhtar Isaldin Mansur. Saya sudah beli coki-coki Arbobobo. Ini tulisannya. Tapi harus harus beli dulu coki-cokinya yang ada gambar Boboiboy ya. Terus lepas itu kita download aplikasinya coki-coki Arboboboy. Ingat ya. Tapi beli dulu kartunya banyak-banyak. Nih saya sudah banyak nih. 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 Nanti ya sebentar ya. Nih. Boboiboy water, Boboiboy air, Feng, Bagaga, Robert, Klam Kabot. Bye-bye kawan-kawan. Sampai jumpa. Bye-bye.